Próxima circulación por vía 1. Regional Express con destino Madrid-Chamartín. Tiene parada en Torredembarra, Altafulla, Tamarit, Tarragona, Vilaseca de Solsona, Reus, Les Borges del Camp, Marçà Falset, Capçanes, Móra la Nova, Ascó, Flix, Riba, Roja d'Ebre, Aió, Poble Massaluque, Nonaspe, Caspe, Samper, La Puebla de Ixac, La Zaida, Sastago, Quinto, Miraflores, Zaragoza Delicias, Calatayud, Ariza, Arcos de Jalón, Medinaceli, Torralba, Sigüenza, Paires, Matillas, Jadraque, Carrascosa de Henares, Espinosa de Henares, Humanes de Muernando, Junquera de Henares, Guadalajara. Trencorno. Pròxima circulació per via 1, Regional Express, en destinació Madrid-Chamartín, para a Torredembarra, Altafulla, Tamarit, Tarragona, Vilaseca de Solsona, Reus, Les Borges del Camp, Marçà Falset, Capçanes, Móra la Nova, Ascó, Flix, Riba, Roja d'Ebre, Aió, Poble Massaluque, Nonaspe, Caspe, Samper, La Puebla de Ixac, La Zaida, Sastago, Quinto, Miraflores, Zaragoza Delicias, Calatayud, Ariza, Arcos de Jalón, Medinaceli, Torralba, Sigüenza, Paires, Matillas, Jadraque, Carrascosa de Henares, Espinosa de Henares, Humanes de Muernando, Junquera de Henares, Guadalajara. Tren curt.